بشيخنا الدكتور محمد جلو حفظه الله تعالى ورعاه أري كأن الجنة والرسول ياسكن ونيل يأتي الله جل وعلا فهو من جولية جلال مقام محمد صلى الله عليه وسلم أري باودون أري سلمني جماعة سيدي بمفهوم ورسل ملان والإسلام بتوري الله سبحانه وتعالى جور يوم عندما كنا كيسان ما كنقل إنه وين دولة أري باودون إذا طلنا شيخنا دكتور محمد جلو علي تو فلو بأن جود مالين عندي دون نقول علي وانتم نوا وهارا كيف لوجا نانو بإند مابة على بيالي علي وكان بقولي يسمعين أو علي بأن دكتور محمد ابن أبي بكر جلو علي on be dudorde jami'a islamiyya wadde doctorat maɓɓe on toon ɗe ndini ɗe tori Allah subhanahu wa ta'ala newi gasa e jam ɓe rutto kadi ka leydi min hara umma islamiyya wawa e naftorde ɓe wa abna'i dawla ala khusus kamɓe kadi ɓe wawa e naftorde ɓe aray si feƴƴi ɗon aray mawdu maɓɓe on mo ɓe onon yewditirmo ko mawdu ko tawata hara ومن أهم الموضوعات أنا كموضوع كل موضوع كل هيك موضوع وجري وإنه ولدهم وأهمية التوحيد وفوائده وثمرته معنى همة أولو توحيد وجن إن الله بجوجتكم إنفرد أولو توحيد إمجوجتك أولو توحيد ودمدهن ونكوهبته على كل دون كل ما كنتين على إنترنلي لب قلبه نبدي هكذا لدين أكيد لدين كذلك هذا وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم نقول لهم أهلا وسهلا ومرحبا به فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يأتي الله جل وعلا الله تبرئن ونيم نيرين أو نيم موضوع بيتين الإسلام نيم تاودو كفانكو كل مونود ko Allah jalla wa ala nemi takon jiya ngel ko tagi ko wodini ka hore leydi ɗo waɗi neɗɗo ko fi o ɗo l'islam woni ko tagira fi mum si on tigi wuuri ɗo ko heɓi ko heɓetaki ko teddi ko teddetaki ko neminike façon nemaji ɗin fof ko laamike leydi ɗi fof taw ko kanko fewjata ñande o wi yo ƴawre fof ƴawre ñande o wi yo jolde fof jolde si tawi woni o faɗi ko ko wiyete diina l'islam haray o maayi ko o perduɗo o maayi ko sumoyowo a yiyeti allahu jalla wa ala ko o letteteɗo ka lette makko yowma alqiyama oɗum waɗi allahu jalla wa ala wi ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين
kala neɗɗo ɗaɓɓuɗo diina, kala neɗɗo heɓuɗo ko o hilno ka aduna makko ɗo ko hina kaɗo diina ka allahu jalla wa ala nuyiri nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam yo yottini meɗen. Neɗɗo on kala ko o waɗi o jaɓantaki golle makko e sumo faala o moƴƴay o ɓura aduna on fof, o okka o ɓura aduna on fof, o yaade junngo ɓuri aduna on fof. hay e hunde ala ko waɗata si wona allahu subhanahu wa ta'ala rutte golle makko ɗen wattade haba'an manthura. wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. ashabul jannati yawmaidin khayrun mustaqarran wa ahsanu maqila. yimɓe mayduɓe ɓen e oɗo iman, ɓe maydi e oɗo tawhid, ɓe maydi e kaɗo diina islamu ko allahu jalla wa ala yiɗi yarli, ko ɓeɗo ɗum woni maloyteɓe ɓe nde ñande yo allahu jalla wa ala okku en malore makko nde. nde yettamo kanko allahu jalla wa ala duwanno nelaɗo makko muhammad sallllahu alayhi wa sallam, neɗɗo ɓurɗo teddude ko allahu jalla wa ala woodini kon ka hoore winde. neɗɗo ɓuraako yiɗeede ka allahu subhanahu wa ta'ala. allahu yiɗaali jiyaaɗo, o teddini jiyaaɗo mo o tagi haa hewti diggol e teddungal ko waɗani ko nelaaɗo on sallllahu alayhi wa sallam. oɗo non nelaaɗo o yettinii kaaɗo diina e meeɗen e hoore ɓernde laaɓu ndu. o waɗi tinnaare makko nden fof fii oɗo risala imaniya yo hewtu tagore allahu jalla wa ala nde. ɗum yettina hewti tatteri aduna allah ndin fof. oɗo waɗi ka o hewti ka o feƴƴine kanko nelaaɗon sallllahu alayhi wa sallam. o landino wondiɓe makko ɓen, o maaki mi wuuridi e moɗon ka aduna ɗo ko honɗum maɓɓon ko wiɗon jooma an si tawi woni o landitike on fii an janngo. honɗum wiyoton allah. sahabaɓe ɓe wi nashhadu annaka ballamta risala wa addayta al amana wa nasahta al umma. ɓe wi min seeditantuma ka allahu jalla wa ala wonde a yottini nulal ko nulma kon ñamen, a laaɓani min reedu, a tinnike hattirde tinnaade. ko ɗum ɗo woni komin seeditantuma ka allahu jalla wa ala. idan nelaaɗon sallllahu alayhi wa sallam ɓe yottini ka ɗum diina haa ka tinni. ko ɗum waɗi si ɓe maaki walladi nafsu muhammadin biyadi, haditha ɗo ka sahih muslim, la yasma'u bi ahadu min hadihi l umma yahudiyun wala nasraniyun thumma yamutu walam yu'min billadi ursiltu bihi illa kana min ashabi nnar. nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki mi wondiri allahu on mo wonki a woni e junngo muɗum. hay e gooto nanata inde am, o nana fii diina kam yottini kan, o ronka jaɓugol kan diina, o maayide e makka. woni ko alyahudajo ma woni ko annasarankojo, si wona si o maayi ñande o maayi o naatoyeyde yite jahannama yawmal qiyama. idan nelaaɗo imo mari maqama jano, imo mari manzila kabira bayna alhalq, imo mari ko ɗum wiyete nokku mawnuɗo e hakkunde tagu allahu jalla wa ala. ko ma o yiɗe, ko ma o teddine, ko ma o suɓe, ko ma o hikkine yeeso e kala ko neɗɗo gollata fiyo allahu jalla wa ala yoɓo tigi joddi golle makko ɗe. ko ɗum waɗi si ari hadith nene aicha abaka sahihain kanelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad. nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki kala on golluɗo gollal ngal tawata min yamirani mo yo gollu ngal ɗon gollal haɗa ngal gollal ko ruttetegal faade dow makko. kala ko yiiɗa ko moƴƴi, kala ko yiiɗa ko laba, kala no yiiruɗa hino moƴƴiri, e to ɗum hawra e maaku nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam, e to ɗum hawra e gollal ngal nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam golli
ma ko nelaaɗo yamiri yo golle ma ko sahabaɓe nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam golli yeeso nelaaɗo jaɓi wonde ɗum ko golle ka nder diine ko ɗum ɗo wiyete a sunna ko ɗum wiyeni sunna nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam heewi noon e yimɓe dambiɓe kaaɗo diine nodditiɓe oɗo l'islam tawa ɓe jaɓaali haqiqa nde ɗo hunde ɓe jaɓaali yo taw ko ardotoɓe ka diina ko muhammad sallllahu alayhi wa sallam ɓe naati e feddeji ɓe jokki jamani ɓe sinki gurkuuji ɓe hilni ko ɓen wi'ata koyo waɗ ɓe hilni fii wertingol ɓen fii mantugol ɓen fii coobugol ɓen ɓe hilni fii haɓangol ɓen wolugol ɓe indeele moƴƴe saaka inde maɓɓe mawnina fii maɓɓe tawa jonde jooɗetaake si wonaa ɓe wola fii ɓen ɗon ɓe coobina fii maɓɓe kaariɗo waliyaajo kaariɗo ma cheikhujo kaariɗo ma menen komin yimɓe huunde kaari ɓe noddito inde worɓe minen komin kaari en ɓe ƴetta hoore maɓɓe ɓe damba e banu adama sifa maɓɓe wi'aaɗo yo waɗu ko nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam addi kon wi'aaɗo yo gollu embere ko nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam addi kon yaha woɓɓe wi'a wonde min si nelaaɗo no wuuruno si o wi'i yo mi waɗu huunde kaarijo wi'i yo mi waɗu huunde kaari har ɓe ƴoo kala ɓe wuuri koko o wi to yo mi waɗu ko ɗum ɗo mi waɗata wonaa ko nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam wi hakke ko tawata ɓe marani ɓe ɗo giggol ngol tawata ngol mahaaki e hoore sharia allahu jalla wa ala idan ɗum ɗo ko qaida adima ɗum ɗo ko tugalal mawnungal ngal neɗɗo haani wattande hille muɗum ɓaawen anndintinde fi oɗo allahu jalla wa ala duwanoɗen oɗo nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam anndintinen maɗama makko on e makana makko on fi hada ddin wa min bayni l halq meɗe weltano on onon ɗo fof nokku kala ka ɓangon ɗon e fewno oɗo saa'i sattuɗo fewno oɗo saa'i mettuɗo yaltugol yaasi wona sago fere miijagol fi tumbondira il faut min hiɗen nande hito kure ino saaƴa e kammo mum fewndo ɗo sabu yani probléme ɗi tawata hiɗe wuurude muɗum kono on darali ɗum ɗon on miijitaki fi ɗum on hulaali ɗe ɗon kure e masiboji ko woni muɗum on ɓañete ka moɗon on seenite haa ɗo tawi hay hunde adda on ɗo si wona fi allahu jalla wa ala ɓeɗen tono allahu jalla wa ala mo seeni ɗon o fi muɗum yo allahu yoɓɓu on ko ɓuri moƴƴude e njurdu yo allah waɗu seena mon on ɗo seena yoɓitirteɗo natal aljanna yawma alqiyama kala taɓangel ko taaɓi ɗon ma kala bakande ko baki ɗon yo allahu jalla wa ala wattan ɗum coggu mum natal aljanna yo ngeli ko ɗum wiyete diina ko giggol yani ko yiɗindiral hakkundeji julɓe ɓen ko weldigal hakkundeji julɓe ɓen ɓuranndiraaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓay ɓe naati madina no jeyano e ko ɓe attino yowtugol yimɓe ɓen ko lan tadkhulul jannata hatta tu'minu hadith abdillah ibn sallam no sifori noon o wi ɓayniraaɗo sallllahu alayhi wa sallam naati tawi mi anndaniraaɗo hiɓe wondi ɓe worɓe ɗiɗo tawi ko nelaaɗo e aboubacre siddiq ɓe ngeri hari ɓe fof maɓɓe hiɓe waɗɗi yani mbaɗɗateeri o dogi kanko suka on o ari mo humpayigol nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam hino faytindorana mo e aboubacre siddiq o ndaara oɗa seeɗa o ndaara oɗa seeɗa o ndaara oɗa seeɗa o ndaara oɗa seeɗa himo timɓi anndude ko honɗum ko homboye maɓɓe on nelaaɗon sallllahu alayhi wa sallam on tuma nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe ƴette yewtere ɓe yowti yewtere waaju woni ɓay mi nani himo wowla hito makko ngo anndinina wonde ko oɗo tigi woni annabajo allahu jalla wa ala eno jeeya ko nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam nodduno nden ñande koyo julɓe ɓen koyo ɓe yiɗindi hakkundeji maɓɓe ngol ɗo giggol ko giggol heddotongol waɗi kala ko yiɗindira tawi naafi allahu jalla wa ala yiɗindira ɗum ko mere wontoyta alqur'ana wi'i al akhillau yawmaidin ba'duhum li ba'din aduwwun illa almuttaqin
ɓe ɗo yimɓe weldunoɓe ka aduna ɗo tawi ko fi haajuji aduna woni ko ɓe weldi, tawi ko fi mottondiri aduna, tawi ko fi nafooreji aduna, tawi ko fi yani nafitorgol yimɓe ɓe yiɗi ɓen hara ko ɗum woni ko ɓe weldiri, tawi wona fi diine allahu jalla wa ala. Allahu wi wonde ɓen ɗon fof wontoyey ayɓe ñande dangal si wona ɓen tawnoɓe ɓe weldi taw ko fi allahu jalla wa ala woni ko ɓe weldiri. ko ɗum waɗi nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam ina sifano en fi yimɓe jama ara yeyɗo ka dangal yawma alqiyama. Allahu teddina ɓe teddungal ngal tawata hay annabaɓe ɓe nawlayɓe teddungal maɓɓe ngal teddingal yawma alqiyama. nelaɗo ɓe maaki inna lillahi la unasan ma ɗum e riwaya go inna min ibadillahi la unasan ma hum bi anbiya wala shuhada. nelaɗo maaki walakin yahbituhum al-anbiya'u wash-shuhada'u yawma al-qiyamati min makanihim 'inda Allah. فقال الصحابة أخبرنا من هم يا رسول الله. وفي رواية قالوا فمن هم يا رسول الله؟ قال هم قوم تحابوا في الله ليس على شيء يتعاطونه بينهم، لا على مال ولا على نسب ولا على أي شيء يتعاطونه بينهم، فتحابوا في الله فرفع الله جل وعلا قدرهم يوم القيامة حتى كان الأنبياء والشهداء يخبطونهم من مكانهم. أولو بيدو يمبي يارو ينينا دماكي ونا بيان نبابي ونا بيان بشهيد وبيدو بنتيجو لتعالى يوم القيامة نتو ينبو شهيد ولا بتيكو في الله ما دون أن نبابي الله جل وعلا يعني نلبي بيدو بيرنو يتي برلي بورد توودي بيدو أن نبابي بيدو ينبو شهيد ببانتو بهاينو وقبي غوهينو ورنا ورد نباندي kamɓe tigi ɓe nawlande werde konko ɓen ɗon werna annabaɓe tigina en mbaɓeeɗa ɗum weeri ka foti ɓenna en mbaɓeeɗa hino e nemaji en mbaɓe hino e berle tedduɗe ko honɓe ni kadi ɓe lanndo ɓenelaɗo yewtino sahabaɓe nelaɗo ko honɓe wonata ɓen yahay ɗo ha heɓa werde nde tawata annabajo tigi nawlayno e muɗum nelaɗo maaki ko yimɓe wurunoɓe ka aduna tawi ko fi Allah woni ko ɓe weldi wona fi ñaamet wona fi yani nafoore hay hunde wona fi wigol ko ɓe enɗan ko ɓe dambe ko ɓe leñol ko ɓe leydi wootiri ko ɓe sengo woto na ɗum ɓe yiɗi ndiri wona fi wigol simi jokki kaari mi heɓay mbuuɗi ma ɗum mi heɓay place kalamu ma mi waɗay ɗum ɗo e ɗum ɗo wona ɗum ɓe weldiri tawi ko ɓe weldi ko fi diine allahu jalla wa ala kan elaɗo maaki yimɓe mayɓe ngol ɗo higgol ko nden ɗo werde woni ko ɗo wernoyte yawma alqiyama yo allahu jalla wa ala okku en weeroɗo en nden ɗo werde mawdu men on Moussa Saïd makiri ɗo ni ko yowtugo fi yani a'zamu amrin amara allahu jalla wa ala ibada ko fi yowtugol fiyaake ɓurɗo mawnude fiyakuji ko allahu jalla wa ala yowti kon yani o yamiri jiyaɓe makko ɓen fi muɗum ka hoore leydi ɗo ɗum woni woɗɗum ko ko wiyete a tawhid ko ko wiyete wootiningol allahu jalla wa ala ko ko wiyete gonɗingol allahu jalla wa ala ko ko wiyete fiɓugol gooto yaagal allahu jalla wa ala ka fondo muɗum ko huunde himmude ko yowtere kadi ɓurde yaajude kala ko yowtere gogo allah subhanahu wa taala ko fiiɗu woni ko tagiri wama halaqtu ljinna wal insa illa liyabudun e tafsir abdullah ibne abbas wa illa liyuwahidun allahu jalla wa ala ko tagiri en tawa ko fii oɗo tawhid ko fiiwi en tabintin oɗo tawhid yo wotiɗimo kanko allahu jalla wa ala gooto kala jaɓa mo wonde kanko allahu ko kanko woni gooto ko kanko woni waawuɗo fof ko kanko tun kadi woni waawuɗo kala mo o gayni naali gaynata kala mo o ɓantaali ɓantutaako kala mo o folli o ɓantutaako kala mo allahu jalla wa ala nemini o wuuray ɗo nema kala mo allahu ɗawi wontini wuurata e ɗoniteeɗo mum oɗo tawhid allahu jalla wa ala ko sabu ɗum ɗo woni ko o nuuliri nelaaɓe ɓe fiyo jama o wuuro e ɗum ɗo wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi
annahu la ilaha illa ana fa'budun nelaɓe ɓe fof ɓe yahay guluuje temedere e nogay e goɗɗum ɓe fof maɓɓe ko fi oɗo tawhidi woni ko allahu jalla wa ala nuliriɓe idan oɗo tawhidi himo mari makana mawɗo nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam kadi ko ɗum ɗo wonno ko ɓe dennuno sahabaɓe maɓɓe ɓen muad ibni jabal radiallahu anhu wa ardah goto e sahabaɓe nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam ñande ɗo himo wonde nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo landimo ya muad atadri ma haqqu llahi ala alibad nelaɗo maki hey ko ayo muad hiɗa andi ko on ɗum woni haqqe allahu on e dow jiyaɓe makko ɓen kamɓe tuɗi ɗo hiɓe yaha e hoore lawol sahabajo o wi nelaɗo mi anda o wi allahu wa rasuluhu alam nelaɗo ko an e allahu ɓuri andude ɗum ɗon nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki haqqu llahi ala alibad an yabuduhu wala yushriku bihi shay'a nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki haqqe allahu on wonɗo on e dow jiyaɓe ɓen wonde ɓe rewatamo tawa ɓe shirkanalimo ɓe taɓidalimo hayru oɗo woni haqqe ɓurɗo mawnude e haqqeji ko ɗum waɗi allahu on o yafantoma kala ko waɗɗa e haɗaɗi makko ɗin si tawi woni o yiɗi o yafantoma e kala haɗaɗi ɗi tunguɗa waɗuɗa immorde e geddi immorde e junubaji immorde e bakkatuji si wona si a mayidi e ko ko wiyete shirku billah ɗum ɗon si a memi a mayidi e muɗum a tuubali kanko allahu jalla wa ala haray o sokanima dambugal yummen haray o sokanima dambugal haforanede yafanede bakkatu ma ɗum yaltinede ka yiite jahannam haray ɗum ɗo fof allahu jalla wa ala sokanima ɗum ɗo inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha allahu jalla wa ala hino yafano neɗɗo kala ko waɗi immorde bakkatuji si on tigin woni o tuubi ka aduna ɗo allahu ni jaɓanamo tuubu ɓeyeɗum qul ya ibadiya alladina asrafu ala anfusihim la taqnafu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwa alghafuru rahim allahu jalla wa ala noddi jiyaɓe ɓen ka deftere makko teddude o wi ko ono yo jiyaɓe hay goto e mon wota taƴo e yurmede allah hay goto wota yaw o inna min joni lanni min e allah lanni hande kadi mi yettotako ka makko ko ko mi waɗi ɗo allah yafantako lan ɗum ɗo joni yomi jokku no yaltiroy wo hay goto kayɓuɗen hattinde allahu wi la taqnatu min rahmatillah woto on taƴo e yurmede allahu nden waɗi allahu o mo nanata inde mum allahu o taguɗoma yaghfiru dhunuba jamia o yaafoto dendagal bakkatuji ɗi waɗɗani a waɗi sina a yali a tiimi a wujji a jetti a ɗumannike ñande tuuɓuɗa ruttiɗa ka makko kanko allah subhanahu wa taala ñande waɗɗa oɗo istighfar jooɗiɗa e anniye laaɓuɗo andituɗa bakkatu mo waɗɗa bone mo waɗɗa wi'a astaghfirullah allah mi tori kama yaafano lanko bakkatu am ko ɗum woni fiiro astahfirullah allah mi tori kama yaafano lanko bakkatu am ñande wiiɗa ngol ɗo konngol wonduɗa ngol ɗo konngol allahu jalla wa ala o nanay ko wonɗa ko si tawi woni koye hoore anniye laaɓuɗo wonduɗa ngol konngol o yaafantoma on bakkatu si tawi woni ko bakkatuji jani ɗi waɗɗa tuuɓuɗa ruttiɗa ka makko o yaafantoma bakkatuji maɗa jani ɗi waɗɗani si tawi woni a maayi ndi e bakkatuji har a tuubano ɗi ka aduna ɗo yawɗa yawmal qiyama dariɗa yeeso makko tawi a anda e ko innete kon shirku billah har aɗa mari bakkatuji wa pelle pelle a shirkanade allah himo wawma yaafanade kala ko waɗɗamo ɓe gandi oɗo hadith arɗo ko sahih hadithul bitaqa hadithe no innitira woko hadithe ɗerol ngol hadithe ɗerol ko ɗon tamo koɓe hadithe ɓen nodditirta on ɗon hadith anni hadithaji go no woodi haray hiɗe mari indede masalan no innete toon hadith jabir
ما دون حديث الثقلين ما حديث الميزان ما حديث الشفاعة صفة دون فنون حديث البطاقة نتو أريد قال الله يوم القيامة تاو نتو فوف نودو إدارة نقول دينا نتو رابي ديني نودو ودبر كموتي نتو ولا نودو فيجي بوندي kono hari o jaɓatano ko wiyete ko shirk o ɓattata ko wiyete ko shirk so wari o darike yeso allahu jalla wa ala allah wi adde golleji ko golli fof malaika ɓe gadda golleji makko tawno to no tulodiri waɗi pelle pelle ka sengo nano makko waɗi pelle pelle bakkatuji allahu jalla wa ala wiya a yii ɗum enen min toñete o ina allah to a toñatani an wama an hari ma la e toni goto allah wiya hiɗa mari moƴƴere ko mi yaforanama ɗi bakkatuji e golluno ko aduna moƴƴere ko mi yaforanama ɗi bakkatuji jiyano mo miɗi to haaju musa wayna o allah mi andita hay hunde ko mi waɗi ko yaforantala ɗi bakkatuji allahu jalla wa ala tawa no windannomo konngol ngol o wowluno kalimatu la ilaha illa allah ngol konngol ngol o wowluno ɗo o tawi koye hoore ɓernde laaɓude o fiɓunongol konngol oɗo tawhid allahu annintina ngal ɗo gollal makko moƴƴal allah wiya adde ngal gollal makko ngal o wanno ɗon taw ko ngol ɗo konngol kalimatu la ilaha illa allah tu wonno ko o wowli ɓaytay koye hoore goonga koye hoore ko selli o wowli ngol ɗo konngol allahu wiya walline tun ko balansi sengo ñaama ɗeron ngol ngol walline ngol peesa tule bakkatuji ko goɗɗi ɗo ko fof bakkatuji ɗi wiirat ya golle makko e moƴƴe ɗen peesa allahu wiya ƴetteji ya ɗon naaɓen mo ka aljana ɗum ɗo ko honno heɓiri nde ɗo moƴƴere ko ɓay o maydi e kuynete ko tawhid timo wotini allahu jalla wa ala o shirka naari mo kanko allahu jalla wa ala idan ko ɗum waɗi nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam koye ɗum ɗo wonno ko ɓe ne'ayno kala ko neɓude rewgol allahu jalla wa ala ko neɓude waajaji ko neɓude noddude e diina si tawi woni en annitinali tageefo ngon fii nafoore oɗo tawhid ahammiya oɗo tawhid e tamara ko wiyete ko dimɗe oɗo tawhid haɗay hay hunde waɗani ko waɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nde ɗemmino Mu'adh ibn Jabal yo yahu e leydi wiyetendi yaman o noddo yafaade ka ɗo diine nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wiimo innaka taati qawman aw innaka taqdumu ala qawm hasaba riwayat nelaɗo maaki si tawi woni a yehi yo taw ko aɗotoɗa ɓe noddugol e mum ko faade gorɗo konngol shahadatu an la ilaha illa allah yani yaw dannade oɗo tawhid waɗi sa nani ɗo no wiye tawhid wonde ko kalimatu la ilaha illa allah wona yasiku ko wiigo tun la ilaha illa allah na yasiku ko woɗugol ngol tun ngol konngol ɗo hingol mari ko innete kon shartiji ngol konngol ɗo hingol mari ko innete kon tugale ay ayne taw yani ko ashhadu ko miɗo seedade hunde ko wiyete seedagol hunde ko wowlingol nden ɗon hunde gandal taw on tigi no andi ko honɗum ko woni wowlude taw on tigi no felliti kadi kon ko woni wowlude ɗon kono waɗi la ilaha illa llah mo mari ko innete kon shartiji no jeeya e majji tawa hiɗa andi mana ngol ɗo konngol no jeeya e majji tawa hiɗa jebbirani allahu jalla wa ala hino jeeya e majji tawa ko a gonɗuɗo ko wowlugol maɗa ngol ɗo konngol no jeeya e majji tawa ɗa yiiɗi ngol ɗo konngol hiɗa yiiɗi yamirɗo mo fi ngol ɗo konngol hiɗa jebbilanimo ko ɗum wiyete mana la ilaha illa llah bi mana si tawi woni a ndaari pankareji wonɗiɗi wadde fof ka hooɗe leydi probléme ji wonɗi wadde masiboji wonɗi wadde nguyaade ko woni wadde zina ko woni wadde riba ko wona ñaameede waru hooreji ko woni wadde tooñeji ko woni wadde ngaynguuji ko woni wadde konnodiral haasondiral ko woni wadde ɗum ɗo fof mana mum on no yilto e angal faamugol ngol ɗo konngol la ilaha illa llah si a faami konngol ngol haqiqa tan a andi mana maggol ɗum haqiqa tan a wonay neɗɗo moƴƴuɗo a wonay neɗɗo feewuɗo a wonay neɗɗo numɗuɗo a wonay neɗɗo yurmeteɗo
a wonay neɗɗo mo haasotako goɗɗo, a wonay neɗɗo mo wonata mone goɗɗo, a wonay neɗɗo wuuruɗo gonɗete gonɗe nder ɓuttu. no allahu jalla wa ala wiiri noon mo foɗiri no yimɓe tawhid alladina amanu walam yalbisu imanahum bi dhulm ulaika lahum lamnu wa hum muhtadun. ɓeɗo yimɓe tawɓe ɓe wuuri e oɗo tawhid, ɓe andi mana kalimatu la ilaha illa llah, reweteɗo e gonga nafa rewɗo ala si wona allahu jalla wa ala. si a andi ɗum ɗo yani ko jonnitude goɗɗo, ala sonkutude goɗɗo, ala wonde mone goɗɗo kaari woni hunde kaari waɗi hunde kaari soodi hunde kaari, a ala ɗum par ce que ɗa andi yeɗuɗo mo on ino wawma yeɗude. ala konete kon attumanina ko waɗi nde allah adressino e meɗen o wi alladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, ala bi dhikrillahi tatma'innu qulub. ko diina ɗum wawata yonugol neɗɗo musidɓe julɓe tedduɓe. idan oɗo tawhid sa yi goɗɗo no yaha yedda allahu jalla wa ala ko fi on ɗum ko ɓayo mankirama tawhid. ɓe yimɓe ɓe wiyata no yalta ɗo wakko sakuji pinka yaha wujjuwol jemma, maɗum ɓe yimɓe ɓe yiyata hino waɗa gereji wara yimɓe, maɗum yimɓe ɓe yiyata hino yaha waɗugol zina, yaha e hôtel ji, ma yaha e hôtel ji murtida e rewɓe waɗa koye zina. fo no andi wujjugol no harmi, yarugol beere no harmi, fiimugol no harmi, waɗugol zina no harmi, kala mo landiɗa o wolante no harmi. tawi fi hon ɗum samba waɗay kono demba watta, fi hon ɗum an si tawi woni bone warike yeeso ma tawa ɗa wawi wadde on bone, hay hunde ala ko haɗatama waɗugol on bone. fi hon ɗum oɗa kadi a ɓuramo hay hunde bone waloto yeeso makko tawa mo wawi wadde bone on, kono kanko watta on bone. fi hon par ce que fof ko sahaw woni e muɗum. yarawo beere ko sahawo yaranta beere, waɗo zina ko sahawo waɗanta zina, yani wujjowo ko sahawo wujjanta. fi o yo heɓu mbuuɗi yo yanganake, goɗɗo golla ha mooɓa duuɓi tanko ara o ƴetta ɗum fof o jeyade wotere, tanko tampani wotere pet, yani golle makko waɗimo o riche joni. joni noon no woodi woɓɓe goo bone si waalike yeeso maɓɓe ɓe ndarataka bone hikka wawi mo yottaɓe ɗon e ɗon hara kadi ko yottan nde ɓurde e muusude. par ce que allah ko yottaki mo ka aduna ɗo saabu woni mo waɗi on awa allahu on no maranimo lette muusude ɗe o townata o telata yawmal qiyama. ko ɗum ɗo waɗi kanko o liiƴotako e sengo ko boni kon few, a taway mo toujours himo ka sengo ka moƴƴi toon. si innama yo moƴƴe a taway mo ka sappore yeeso, yo juule, yo jangde, yo hoore, yo jikku moƴƴo ɗaɓɓe, sa ndaari a tawi mo ko sappa yeeso. oɗa neɗɗo wonɗo suuɗade o waɗa, honɗum woni suuɗanade o waɗa ko imanu on manki, ko tawhide o woni ala. ko ɗum waɗi ko sikka so suuɗi ko waɗi ɗo haray lanni hande kadi ɗum ɗo yeggitama fi muɗum gasi. idan ko ɗum waɗi si tawata oɗo tawhid fimo mbaɗi koynete kon fa'ida jano nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam, ko ɗum ɗo waɗi koɓe neƴiri mofteɗen e nder duuɓi yani sappo e tati ɗiɓe nelaɗi makka, nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam koye ɗum ɗo wonno ko ɓe woni niɓude sahabaɓe maɓɓe ɓen e dow muɗum. ɓayti woni ɗin ɗon duuɓi sappo e tati timmi, hande kadi noon si nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam ɓe ilti hande kadi noon e jannugol fi julɗe, e jannugol fi yani ko wiyete kon korka, e jannugol fi hajju e ko nanditete sifati ɗo. ko kadalika no jeeya e naforiji oɗo tawhid. wonde oɗo tawhid ko shartun min shuruti attamkin. si tawi woni yimɓe ɓe wuuray ka hoore leydi ɗo, ɓe heɓa koynete kon ɓuttu ɓernde, ɓe heɓa koynete kon deeƴere, ɓe heɓay koynete kon tawhid. si tawi woni ɗum ala haray ɓuttu ala musidɓe julɓe teddu. ko leyɗele jeɗe, leyɗele jeɗu annduɗen ɗo leyɗele hettinde, tawa technologie on ka maɓɓe a wawata wolude ko ha wonto ɓe avancé e affaire technologie. tawa affaire sécurité on ka maɓɓe a wawata wolude ko ha wonto ɓe avancé télé mannata sécurité maɓɓe.
wona wi gol koɓe julɓe hara naɓe julɓe few kono police jo maɓɓe ma ɗum ayninaɗo ma gollowo e bureau ma ɗuma a weltotako ha ara tawamo wiyaɗa faala yo haaju mum ma marsuɗo yon toon taw koyon gundu ɗon ha ƴetta goɗɗum jonnamo fiyo haaju ma marsuɗo sa waɗi ɗum ka leyɗele maɓɓe naɓe julɓe kono hara hen ɗin probléme ma yattata e ɗum idan technologie o ɓe avancé sécurité o ɓe avancé piiji ɗin fof ɓe avancé kono ndara tawa ɓe mari piiji ɗin fof si wona konete kon ɓuttu ka leydi maɓɓe ɓe mari piiji ɗin fof si wona konete kon hoolare ka leydi maɓɓe yimɓe maɓɓe ɓen sa daari a taway ka kene himɓe neɗi anda taway himɓe organisé a taway ɓe ɗuuɗa bonnugol ka kene kono ko si tawi de ɓe andi nde nokkure ɗo sécurité o no ɗo ma ɗum caméra de surveillance no ɗo e ko nanditete ɗum ɗon ɓe yimɓe ɓe yiyata no neɗi ɗon si ɓe wedditike ko ɓe wawata bonnude taw goɗɗum jokkataɓe sharia jokkataɓe ko ɓe waɗata kon a taway no hawna a sikkata ko kamɓe wonno ɗanani ko fi on ɗum waɗi par ce que ko ɗin caméra de surveillance ɗi ko ɗi woni ɓe huuli ka laaɓi e ka cuuɗi e ka o teddi e ko nanditata ɗum ɗon lakin sa yettitike e yimɓe ɓe tawhidi neɓunoɓen yimɓe ɓe nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam neɓunoɓen an jangi sira maɓɓe on a jangi tariha maɓɓe on a yii ko honno ɓe renonno haa ka fewni ɗo hannde ni ɓe yimɓe no woodi yimɓe taw ko yimɓe maɓɓe koñete kon tawhid tawa ko yimɓe huɗoɓe allahu jalla wa ala si a daari on tigi taw wona sécurité witir ɓaawo makko wona caméra de surveillance woni takko makko ko kanko tun kono sa daari haa ka woɗɗiti ɗon bone on a tawa e fii makko hino hawni a yanoto tan siko a wonno oɗo hon ɗum waɗi ɗum ko tawde o neɗɗitori oɗo nema wiyeteɗo tawhidullahi jalla wa ala ko ɗum allahu jalla wa ala yewtin ka deftere makko teddude wa'ada allahu alladina amanu minhum wa amilu salihati la yastakhlifannahum fi l ardi kama stakhlafa alladina min qablihim wala yumakkinanna lahum dinahum alladi irtada lahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'a allahu jalla wa ala wi kala communauté kala jama wuuruɓe tawɓe haqiqini oɗo tawhidi ka fondo maɓɓe hara ɓe hatojina e police ɓe hatojina e gendarme ɓe hatojina e caméra ɓe hatojina hay hunde ko jokkata ɓe goto e maɓɓe kala waɗay ko duwa wadde kon tawa yani koko huuli ko taw heɓo haqqe goɗɗo goo seydna oumar fewndo makko hari o immineni sahabaɓe nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam yoɓe yewɓe gouvernant région ɗi leyɗele woɗɗitiɗe ɗen si tawi woni l'islamu naatino e saare o immineno goɗɗo ko yaha e sahabaɓe nelaɗon ko yaha laamu nden ɗon saare jannaɓe kaɗo diine woɓɓe goo neleteno immine e ɗum ɓe yaha ɓe tawa yimɓe ne'orɓe diina ɓe yaha hara ko ɓe naɓaɓe fi gouvernugol toon ɓe jooɗo ɓe habbo lebbi ɓe habbo duuɓi tawa ha hande e nder duuɓi jowi duuɓi jeego duuɓi sappo ɓe heɓani probléme hay hunde ko tawata ɓe daranto toon fi ñaamugol hakkude yimɓe ɗiɗo ɗum waɗi goɗɗo e maɓɓe goo ɓayti woni o naɓama yo o ñaamu e leydi goo o yahi o habbi to duuɓi heewɗi ñande goo moɓi bagage makko fof o waɗi e saku makko o wakki o arti madinatul munawwara o fotti e seydna oumar seydna oumar yimo tuɓɓe ñaaki maaki gonto accuɗa jiyaɓe allah ɗo mi ƴettima mi naɓima mi ardinima yeeso kaari en ya wondu e maɓɓe ñaawa hakkudeji maɓɓe a acci on ɗo responsabilité a dogi a ari ɗo madina ɗo o yayni haysa hawjani yimɓe ɓen min ɗalan ɓen e muɗum ko yimɓe ɓurɓelan needi mi yahi fi ñaamugol hakkude maɓɓe mi habbitike duuɓi e lebbi ha hande yimɓe ɗiɓe yeddodirali ari o wi ko ni o wi ko ni mi ñaawi hakkudeji maɓɓe mi tawi noon min kami woni ɗon lewru kala lewru hiɗa ƴettude jawle naɓanalan komi ñaama donc la ñaamude salaire am momi ala gollande ko ɗum mi tawi yomi iwtowo tami heɓo haqqe jama on par ce que ko fi maɓɓe wonɗa la yowɓe o yii tawhid ko watta ko muskilde ɓe tedduɓe si tawi no yimɓe ɓen artino ka diina allahu jalla wa ala ɓe neɓorino kaɗo diina
goto kala andi wonde allahu o taguɗoma o himo reenuma himo aynuma yani o yoɓete kadi joddi kala kadi ko waɗɗa faman yamal mithqala darratin hayra yara waman yamal mithqala darratin sharra yara si jama on no haqqin ɗinɗo ɗum kafalloji maɓɓe la shakka si tawi woni probléme ɗi ɗin ɗi ɗuytotono musidɓe juɓe teɗuɓe no jeeya e nafoore oɗo tawhid ko kanko woni charti jaɓanede gollal ngal gollatande yimɓe ɓuyi hande no dambiti e kaɗo di no nodditi e oɗo l'islam no rewde allahu subhanahu wa taala lakin sa yurnitiki haqiqa maɓɓe on a tawi ɓe ala ko wenete ko tawhid a taway oɗo imanu ala ko wonti maɓɓe joni noon sarti yo goɗɗo jaɓane gollal o yo taw hara mo mari ko wenete kon imanu billahi jalla wa ala faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan saliha wala yushriku bi'ibadati rabbih ahada si tawi woni hiɗa rewde allah hiɗade juulugol amankataka juulirde amankata saffa yeeso a hoore suumaye ana fay jemma a ittay sadaka a waɗat piiji boy kono a ala ko wiyete kon tawhid a shirkanayi allahu jalla wa ala aya hay ndaaro aya hay lasindagol aya hay ɗaɓɓugol lekkele bonɗe ɗe tawata o na lekkele yamiraɗe ka sharia ko tombuma tuko ha makoɗa sattireɗa a yaha joni ka yimɓe shirkuɓen ndaɗa sa heɓe solution andu kala ko wonɗa wadde e golle allahu jalla wala o faala ko wonɗa juulude ko jangata qur'an ko ittata sadakaji maɗa allahu jalla wala o faala wama li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbih al-a'la wala sawfa yarda allahu jalla wala o wi neɗɗo hay goto ala joddi ndi o yoɓete ka allahu jalla wala janngo si wona on neɗɗo golluɗo gollal tay ko fi allahu woni ko gollirga hara kadi o shinkanta allahu jalla wala idan ɗo gollal makko hara o shinkanta allah idan ko renagol moɓɓe musidɓe juɓɓe tedduɓe nawɗo shirku ko hatar ɓurɗo mawnude nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam mo winoɗen on naani ko kanko ɓuri teddude kanko ɓuri mawnude allahu jalla wala neli tawi ko ɓiɗɗo alyatimajo o ala hay goto yeeso o ala hay goto ɓaawo ko wondi e makko o ko allahu jalla wala tawi noon wa kafa min sahib tawi himo mari wonɗiɗɗo yonɗo ɓay ko allahu jalla wala nelaɗo tampifi ka diina ɓe noddiri ka diina goto ɗiɗo jama on tumbodiri yehi ha nelaɗo ɓe piya yehi ha nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam himba soɓe ñande go higari juurugol ka suudu kaaba tawi goɗɗo ko no moɓidiri kala ko wiyete kon façon soɓe tuuni ko wiyete no ñeddi himo waɗi ɗum tuma kala himo moɓude himo kamba ñande mi ɗum ɗo ñande mi yii muhammad ɗo wonno juula mi yimbay ɗum ɗo e makko o moɓidiri on soɓe ha ɗum ɗuuɗi o ari o taynelaɗo sallllahu alayhi wa sallam no juulude o wayli ɗum e hoore maɓɓe oɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o yaltay no noddangol diine allahu taw ko kanko tun o yaha o naata e saare yimɓe saare nden fof jokkodira ɓe witira ɓawa makko ɓe fiɗamo kaali ɓe piyamo ɓe raɗomo o doga ɓe witira ɓawa makko oɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o waɗi jihadiji hewɗi himo jogii kaaka makko kam o naata hakkunde saffaji ɗin o piirira heeferaɓɓe oɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o fotaki e noddugol kaɗo diine allah ko kanko wonno maître patron jo on ka diina ko kanko ñembeteno kala naafiino waɗetee kala jantoore allah waɗeteende kala saali mo allah rewetee sa ndaari a tawa nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam kanko himo waɗde ko ñembetee ko oɗo allahu adresi e muɗum ñande go o wii walaqad uhiya ilayka wa ila alladina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluk wala takunanna min alkhasirin oɗo allahu jalla wa ala wi wonde miɗo yeetade ma ɗo e muhammad konko mi yeetino annabaɓe aɗitiɓe ma ɓen e hoore ko ko wakkiliɗa fof e hoore ko ko tiniɗa fof andu ɗo ñande kala shirkanɗala nden ñande mi bonnay kala ko bolluɗa mi waɗete kadi ko a jeeyeteɗo e perdo yeɓɓe yoman piya idan nelaɗo yewtama ngol ɗo konngol ko hombo ɗaɗata hene kadi idan musidɓe juɓɓe tedduɓe
renude ɓe kuyete ko shirku billahi jalla wa ala renude ɓe kuyete ko yimɓe shirk sa yii neɗɗo mo ala tawhid neɗɗo nodde ɗo faade shirku billahi rente makko woɗɗito kala kadi ko annduɗa ɗum ɗo ko jeeya ɗum e shirku billahi oɗo no shirku himo mawni no jeeya e shirkuji ɗin ɗi tawata ɗin no fanɗi daɓa e feynete ko shirku billahi kuyete ko yiinaare yiingo waɗirgol goɗɗum fi goɗɗum wowla fiyo yimɓe ɓe mbi'u kaari no wawi wonde kaari no wowla gonga kaari no suusireedu kaari taw ko ɗum wonɗa wonande jama o koye mante koɓe wacce waɗa ko moƴƴi taw ko fiyo jama on cooɓe itta sadaka jawdi maɗa taw ko fiyo jama on cooɓe ara ka juulirde juurugo taw ko fiyo jama o wiina juula taw ko so waɗi ɗo piiji ɗum ɗo wiyete kon ardiya wiyete ko yiigo haray ko jeeya ɗum e shirku mo anndanɗa hoore ma haɗa ɗo harmina kadi idan oɗo tawhid oɗo iman ko sharti jaɓanede gollal maɗa goɗɗo si tawi woni o ala iman o ala tawhid o jaɓantaki gollal ngal o golligal hiɗa shirkude hiɗa gollude ko moƴƴi allahu jalla wa ala faalaka golle maɗa ɗen mi jeeya e nafoore oɗo tawhid ko ɗum ɗo tabitirta ñande tawi tabi tan no satti ñande egguɗa yo aduna ɗo accuɗa kala ko marɗa accuɗa jawdi ma accuɗa laamu ma accuɗa gandal ma accuɗa kala ko marɗa waaliɗa e kabru ma nde ñande a yiyay ko a yiyaade haani ñande mayɗa jemma ma arano ko kabru a yiyay ko a yiyaade haani ko nden ñande woɗata go'o yo yiitere maɗa uddito haynoɗa tagu allah hino ara e ma no wownane tagu ngu a yi'aani sifa mum ha hannde ko wiyete malaika si ɓe ari ɓe tawete ka walɗa ɓe lamditoto ma fii oɗo tawhid nden ñande tabitugol yeeso malaikaɓe wona ko weli fi idan goɗɗo si tawi noon o wuuri e tawhid o renike e shirk o renike yimɓe shirku billah nden ñande o immoto yani o jaago malaikaɓe tawani mo tabiti wonon allahu jalla wa ala wiiri noon kadi safa ko teddude yuthabbitu llahu alladina amanu bilqawli thabiti fi lhayati dunia wa fi l akhira e konguɗi kamɓe koɓɓe fof wonde ko fana ko e ɓeeɗo ko yani ɓeeɗo yimɓe tabitinoɓe kaɗo dina tabiti oɗo tawhid honɗum malaikaɓe landoto on tigi ko fi oɗo tawhid kadi a yata ɗum ɓe landotoma to fi société ji ɓe landoma fi golleji ɗi wannuɗa ɓe landoma fi bakkatuji ɗi wannuɗa ɓe landoma fi yani junubaji ɗi fajjitiɗa ɗum fof ɓe landota kuma taw o gattuma nandade ka kaburu maɗa ko marrabbo man nabiyuk wama dinuk ko ɗiɗo ɓe landotoma an ko wonmo jeyma wonmo taguma wonmo jeyma ndarde landal ngal kangaɗati ɗo neɗɗo so wuruno e shirku hara ko sanamo jokkuno rewgol ma ɗum ko piɓi e talki ko ɗum o hoolonno ko ɗum dandaynomo ko ɗum yani réguleyno affaire ji makko ko ɗum mannaynomo o kaynomo malore ndeññande hunduko makko ko gommoto wata jabaade malaikaɓe landimoyna ha andaki ɗum anda hay kombo jeyma ari ɗo ndeññande anda hay kombo jeyma a wata jabade ndeññande hay man rabbuk ndeññande hara yaade probléme jano lakin so tawi ko a neɗɗo tawhid wurunoɓe oɗo tawhid allahu jalla wa ala hettimine fondo maɗa on o yaajina fondo maɗa on o tabittini malaikaɓe ko ɓe landima wojagoɗa ko ɓe landima wojagoɗa ila musibiɗi ko teddude haray wattanen illa watten fondo e nde ɗo toɓɓere goto kala meɗen yo ɓurtu wakkilagol kadi aduna on ko seeɗa haray yani fimakko lanni si tawi woni ɗa faala andude ɗum miijuto yimɓe ɓe wurudeɗa ɓen ko jeeloyo wakkima ɓe yewɓe accuma honto ɓe yehi ko ɗum haɗi ɓe arta wallahi ɓe rotike noddandu mi jon gonga kan noddi ɓe ɗum allahu jalla wa ala idan ɓe yehino tagol ɗum ɗo noddandu an kadi a janngo hara an kadi a wuura idan wakkilo ber ko wuruɗa kon tinnuɗa e kalɗo dina allahu jalla wa ala ɓurta wakkilade e ngal ɗo dewal ɓurta tinnade e ngal ɗo dewal wata jaɓɓo hay goto ɓuri daima ndaaru yimɓe ɓurɓe tinnade ɓe ñemmaɓe fiyo a ɓurtoɓe e koɓe woni koɓe muɗum wata jooɗo tun daara yimɓe na kaari no wakkili kaari no timmi kaari no reemi
kaari no moƴƴi tawa anda jooɗi ala wadde sifa ɗum ɗon neɗɗo on o niisoye ñande tawata niise ɗen ɗe nafoytama idan on tigin anda maaye anda ko woni ɗo ko seeɗa o andata ko woni ɗo ko eggata ɗo o hoota on tigi wakkilo fiyo to ñande iwata ɗo hara ko jaɓɓorteɗo konguɗi labaɗi ka sabori makko ya ayyatuha nafsu lmutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati on tigi wakkilo ɗum tampana fi mum yo allahu subhanahu wa taala okkoye ɗum yo allah dandu en ko wiyete kon shirku e gone shirku billah yo allah okkoye finete kon tawhid e goɗɗinan allahu jalla wa ala yo allah dandu en yanugol e oɗo bone wiyeteɗo shirku billah yo allahu arsiku en andugol mo no hana andirede no yo allahu arsiku en rewugol mo no hana rewirede no yo allahu arsiku en tuubugol ruttoka makko woko yewtuɗen ɗo fof fi boneji shirku fi boneji angal tawhid ɗum ɗo lawaki hay goto e meɗen ɗum jeeya e nema e moƴƴere allahu jalla wala e jowdiyaɓe enen ɗo fof ɗum ɗo hay hunde lawaki si tawino a waɗino shirku billah si tawino a yeddino allah si tawino a fajjitino ko bakkato ko wondumani allah no ɓani ko segon ma ɗum ko segondaji seeɗani nde jooɗotoɗa wiya astahfirullah allah mi waɗino hunde kaari mi tuubi mi ruttike mi watta nde ɗo hunde hande kadi allahu ko o yahfiru dunuba jamia wa qul li ibadi nabbi ibadi anni ana alghafuru rahim allahu wiidelaɗo yo yeɓe jeɓɓe yo wonde ko kanko allahu woni yaafotoɗo yurmeteɗo idan fanni ama yaali kala ko waɗɗa iɗa wawi tuubude o accani o yaafoma toyno ko wuruɗa ɗo haray miɗo rewɗina hoore a rewɗina en fof meɗen yen tinno e ɗum ɗon toroɗen mo kanko allahu jalla wala tawfiq si mari hawa toyno ɗo mi darot ɗo ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين